Sibay ule engtin nge pathian mi ten iswa an lo soi I lo ngai thlang u ken pil cher chuan chian ka nei a hming chu iswa ania englai point min mangaya si om ka tor lai point ka ne na ring chin kamanganin thlem na ka to in kalung ngai le lom lai point ka chak na nar ni a ka hwai sin na le kadam chan berani kanuna hianing po lo thling se ka thin lung hi ata nai hong renga ani chu kanuna pathian thil ti theina ani a akuta kalhana piang alo kol chachin min mangai tu ka sia a min ngai thwa tu ka sia a chian ka nei ti ka sia a ming I swa chu alo ti ani Saint Teresa of Avila chuan Iswa Krista chu mishing nuna chian le shwai tu ro pui tak anga a chen tlat chuan chu mishing chuan engthil po chel takin ator chuak theiani a chan chu Iswa Krista chu chanpui tu le min ke chak tu ani a min kalsan ngai lawa wangin chian rin tak ani alo ti bokani Pope Francis chuan Iswa chu chian ti mai aya thuk zok ani a thil dik le nun zir tir tu ani a nun hlim na kong min ko mu tu ani alo ti a tin Iswa chu pathian ani a nima sela kan ruala pen turin a in ngai tlom theya kan chian cha le kan unaw ani ati bokani yang Barbara chuan Iswa hi ka chian chaberani alo ti ani George Muller chuan o he hi thil ni na dik tak avani em thon thu phwa chop ani lo lali swa kan chian chaberani zia hi chu kan sha chwa ma lo chuan kan lung oi tur ani lo alo ti boka tin David Pruitt chuan Iswa chu zirlai ani a zirtir tu ani telbok alo ti a Joseph Prince chuan ilo hlo chamani po in ikia nga Iswa chu aum ringa kai thau chi a ti dama siam chale tur che in Iswa chu arin om to ka in nga na tlak ani a arin tlak bokani alo ti ani ka thi hun chuan ka chian te chu min voina huna an ron kal nge yanga ka chian chatak tak te chu an ron chap bokanga ka chian chaber heroin ka social media status chu heti hian a thak nge yanga hun nuam tak Iswanen ti in Amen Ole chandu tak Iswa chu tunge itan ani vele